Vidim kako ti pišeš. Danas je mama bolesna. Dobro, nema veze, ajde. Danas je mama bolesna, imam temperaturu od juče. Kako sam objavila onaj video u petak, kad sam ceo dan bila sa... Ono što sam ceo dan imala vozi gore dole. Sutradan u subotu dobijem temperaturu. I danas evo nedelja još mi je i gore. I sad Bato i Nana su napolju, igraju se, a Filip je došao kod mene i uči da piše Filip. I evo ga, da vidimo. Filip. Da vidim. Bravo. Jel ti učiš u školi svoje slova? Evo, Filip i ja smo bili danas kod doktora, pošto sam ja još bolesna, 3. dan imam temperaturu. Moja doktorica nije ovdje, na odmoru je, i onda sam bila kod ovog jednog doktora ovdje. I eto, koga zanima, ovdje konkretno ja ništa ne plaćam kod ovog doktora, a kod nekih drugih doktora platite oko $20 pregled. Pregled košta oko $60. Ne znam sad tačno, 60 i nešto, stvarno ne znam tačno koliko, oko $60. I onda vam Medicare vrati 40 i platite oko 20. Međutim, kod ovog ovdje doktora nikad ne platim ništa. Čak i moja mama koja je bila prošli put, ona je platila oko $40 kad sam trebala nešto lekova da je prepišem. Ko se ljulja? Ko se ljulja? Moj Filip. Evo napokon da vam se javimo. Ilijana je dobila novu ljulju. Da nastavim. Eno ga Stefo u trampolin. Da vas ljuljam, mam. Molim, Stefo. Pa Novi Zeland. Kakav video da napravim? Evo pokušavam da snimim, ali ne ide mi nešto. Šta ti radiš? Stefo, mi smo ovdje i bosi. Uglavnom, ja sam bila bolesna 10 dana. I imala sam temperaturu jedno 7 dana, skoro 40. Imala sam neku bakteriju koja mi je napala pluća, onda sam dobila neki lek pa mi je bilo bolje. Čim sam popila taj lek, ozdravila sam i zato nisam ni snimala. Ti zanimljivo? Ko vas najbolje ljulja? A? Ilijana, ko tebe inače najbolje ljulja? Ko te najbolje ljuljao do sada? Se sećaš? Deda. Koji deda? Deda Đuka? Da. Deda Đuka ih najbolje ljulja zato što kad je bio moj tata ovdje, šta radi tata? Tamo ih je ljulja u onoj ljulji. I mnogo jako ih ljulja, oni to vole, a mama ne voli. Tako? Da. Danas je baš lep dan, ali danas nismo išli nigde. Dragan je došao ranije s posla i sad ćemo da pečemo ćevape, samo što danas je... I krofne, da, i mama je krofne zamesila. I danas ćemo šta da radimo? Dragan gleda futi, pošto je finale, pa sad gleda futi. A ideju imaš? Ko pravi mami pitu? Ko maže jaje na pitu? Juče smo pravili krofne, međutim nismo snimali jer smo imali goste. I danas Filip. Danas opet imamo goste pa pravimo pitu sa višnjama i sa jabukama. Tako? I Filip pomaže mami. Danas kod nas kiša pada. Gdje je moj Filip? Da snimaš još, bez problema. Da, dobar si. Pa si ovo smišlja, dobro. Pas da ne padneš, Bato. Ali ovom dobro behind the closed doors, što ne zaboravim. Da. Ko se šišao? Ja naravno to. Wait, we start? Evo, Filip svira. Okay, 3, 2... Čekaj, pusti ga, nek svira, mama snima za svoj video. Aj sviraj, aj pevaj stare trube. Stare. Ajde.
Hoćeš? Hoćeš? Jel hoćeš da pevaš? Što? Bato, baš si dobro sklopio ovaj sto. Svaka ti čast. Hvala. Pa tata ti je stavio i tepih i sve. Baš ti je lepo. Šta tata radi? Ja sad snimam za svoj video. Tamo si stavio svoje one tablice. A šta ti, ono si ti sam pravio, ono knin? Da. Imaš baš dosta. To ti je ujak dao mu na licu A gdje moje? To je naša. To je s našeg stojadina. Možda je ovo 100 Nije. Ne. Nije. To je možda... Kako su se zvali oni autići? Sve tri se zredi. Ne, ta A koja je ta? Ajoj, ovo je sinovo od Opel Astre, ovo je od Stojadina, a ovo je možda, kako se zvao onaj autić? Nije to nič, žo. Nije, nego, vidiš da ima tu, nema zastavu, nego zvezdu, znači to je još starije. Stara. Ili je to možda od Čiće, od onog njegovog belog auta možda? Zaboravila sam kako se zvalo to auto. Znaš šta je ovo? To je Knin, kao i ono. Kako u našem narodu. Bravo. Šta je to? Dakle ti to? Gdje si to sve izvadio? Sve jedna američka država, 50 komada. A to si možda kupio od nekoga, jel? To je dobro, možda učiš, ali nikad nije bilo raspakovano ničega. Arkansas, Iowa, Nebraska. To si kupio. I gdje što da staviš? Čekam da ovi tvoji pratioci da mi svi pojedu registraciju. Pošalju. A ona zelena, šta ti je ona zelena? Kad budeš traktor Traktor. Ova jedina je pravila para, ove su prošle. Pa ne znam čije je to. Mislim da se čija, dakle. Dobro. Opa, dobro si skupio. Šta praviš? A? Ovo je staro, možda 200 godina. Odakle ti to? Zbuvljak. Bravo. Koje? To sam već snimila. A nisam, imaš još jednu. A ovo je bilo ovdje dvorište. Stara kam kuca. Ja skinuo sve ove crne. Da. Ona ti se odlepila iz Francuske. To sam dobio u Tenju. Podvukla sam dobio. Ne znam. A što praviš? Ja. Opa! Jesi okej, bebo? A? Ne, treba nova baterija. Dragan pravi kao što je ovaj njegov veliki šed, on sad pravi male šedove. Evo. Metar za metar. Koliko će ovo biti širine i visine? Nanice, pomeri se, Mila. 2,20 sa metar i pol. 2,20 sa metar i pol. 73 komada praviš. I gdje to će da drže kao u dvorištu, jel? Za kosačicu. Da, za kosačice i one tako stvari za održavanje. A ovaj? Da. Ja ću vam snimiti dvorište. Znaš koliko dvorište? Šta? A dvorište to gdje postavljaš? 5 sa 5. Ovo radim ovdje, da radim štrikove za još. Trebaš i nama jedan štrik da napraviš. Ali čekaj samo 7 godina. Nije 7, ali je 5. A vidiš, ovo ide kao ukoso malo, jel? Ukoso, onako. Da. Na krovni. Sa strane zid. Skontala sam. A gdje ti je krov? A ovo su ti vrata. Pa ti ovdje ne bi mogao ni proći. To samo
To su ti vrati. Idem, Idem. Došla sam malo da snimim, da mogu da završim svoj video. Sada snimim. A ćeš ti stavljati gore one... hoće. Ja ću da razvučem i pripremim sve, a ti stavi sastojke gore. Ali možeš kao i uvek. Kao je to? Vidiš kako znam da kažem. Stavili smo ovdje Stefan u koš dok ne izbetoniramo napolju. Dobro, ništa. Pozdravljamo vas. To bi bilo sve. Do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!